ka arfinyo tarik yong arhajar arpulai kinong yalam jong ka singkong rampai thamai ki bakan thup yo ba table khongji ba armor lingdo ba ke pariat ba kiwe ki lapenram jur ka jingkran jong CEM baru MDC ki ilaka halor ka jingpendu sernot scheduled tribe ki khasi ba aijai chokpa badru ban penram yo CEM hakki HADC ubla ptha ikirang ba shnong ban ai ki sernot bat kani ka long ka jingpen khenya khasi custom lineage act uba tebor khong jiu loong bakani ka long ka jingtai ka long brio man brio khamta mi ki khun khasi ki ba ai jai chokpa bat ka jingkren jong MDC bat UCM ki long ki be lam bakla bat ka jingtha ki rang ba shnong ka long be an na mar kim don ka bor ban ai kisrnon ulapen ken mau bahau snem arhajar khatpra ka KHADC kala pha ya ka amendment halor ka clan bill bat hakani ka por shibun ki mat ki kdo ya ka jingsha shilyang ka balong prasha e constitution bat ulat ka jilla ka tuka por hadien balakmi ibinya e kani ka amendment ulak kdo bakani ka long ka jingyo ro ye ka hok jong unong song shnong bat ba tebor loong babun ki mat ki ba ka KHADC klara shaulat ka jilla bat kini ki mat kim long ki babiang bat kani ka kadau shai ba ka KHADC kam shimla le homework ba di yeron kan dari sini ba armor tundo bolong secretary ba ki pariat bolong di advisor jong kasang komite mai ba di ba mau kador sotun di bolong di executive member jong kasang central executive committee SRP di hari ini Kajik temu jongi perluan hagne press conference kalau berpensai pada penrem jur yang jingkat tahu FDC ke ilaka bat kunjuru yang CEM ke HADC kepala pau hakikat kabar sosial media hakidis ni kamu hak kharui tarik bulan April arja pula pada ke arus tarik bulan April arja pula halor ka phang ban pendu senor SP certificate ya ki khasi ki baijan shokpa hagaju upor lengba usi yang ke HADC hakitu ki khabar social media ula batharu ya kita ki traditional heads lani ki rambasno ban khangna ban issue tribe certificate yagi ba ai ya jai ka thong so khwa katung ga section lai pakhar jongga KHADC khasi social custom lineage act 1997 te harapani ni kungasai nilai songkur ki bani perhat ni bani kam bakta magyong bakta bani kalong briu man briu kamtam yaki khon khasi ki ba aja chukpa te harus ni ala tijungi kani kaji program kalong ba hagi ni sedang irade ila pa ya memorandum shaga government lengau chief minister hakaba bon paiba ko rilung khasi ki be apply actual tribe certificate ba aja pa kisah aras kisah delay tentang dengan rumah sini beliau seluruh certificate di hari nanti ia pak memang serkan membawa chief minister di ketika memang kelayak nanti procedure abati kena kebajaran hakaba the political department jong sarkar kalau address ini isu secara social welfare department, secara law department, dan secara district council affairs department. Tiga jingbi nanti ke subject ke bagi atau complaint representation regarding non-issuance of ST certificate. Kalau memorandum bagi pak kasau tarik bernama isu azar kakendai. Ngancung kuliah dia. Ya kan ika siji kaba mi nang social welfare department ng sarkar kaba umne sarwan
With reference to the subject and in continuation to this department that are referred to above, I am directed to say that the decision arrived at after interdepartmental consultation with District Council Affairs and Law Department on the subject matter are to be adhered and no deviation can be entertained. Tamu hadir ba kilaya thir sani hadir ba kilaya petnya hadir ba kilaya examine ya gani ke isu balik kali nomor 6 mengi pak sarkar lawan hal tak conclusion ba kali kamni ban kiwi dan kamni ban ilam nanti bakla ya kali outcome dengan kan outcome dengan siti kamu ni kepala pak na under secretary जो सरकार को लेकर यार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से डिप्टी कमिश्नर्स जो के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जो के लिए डीसी ऑफिसेस kamu की issuing authority या का एसटी सर्टिफिकेट ते हमने नामनु पुरी लुट नंबर के जों पुरी तंग ini focal point हमने का further it may be stated that the Lineage Act 1997 does not prohibit the issuance of ST certificates to the applicant adopting surnames of either from the father or mother, and the practice of adopting husband's surname by non-Khasi wife was also allowed. This has the approval of the competent authority. Apa 6 schedule? Umur apa 6 schedule? Ke Sarkar India, ke I, yang liberty, ke state, Organisasi Jongki Autonomous District Council. Tikumba kalau ni yogi bagi don lain lagi Autonomous District Council. Kamu ke Khasi Hills Autonomous District Council, Jenta Hills Autonomous District Council, Pat ke Garo Hills Autonomous District Council. Tendrai habangi ipai mat pat sang jela bro away. Ni ombik ba badai kam matrilineal state. Kamu ke state ke ba aja cepat clear. Henry ki an ba ki bami ki rong confine tik taya ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ya ka Khasi Custom and Lineage Act lapas tang na ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hapo Jenta Hills Autonomous District Council kamdan pada hapo Garo Hills kamdan. Tikumnu kajuk state kajuk ka kompanya ngerti secara kajuk ka system ngindon ka ay lam taboy district council hindi lam tayo athlete district council undang kata karong ko pada kagabi ni pagani kalong unconstitutional namar kat kum ka article 14 of the Indian Constitution kaung kumni ka subject kalong equal protection of law. Article 14 of the Constitution kaung kumni the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. Kaya kasi mo doon ni kalong ba nada katakaan ko ba this council kapenjari tang po ba jurisdiction ng this council di kami ha kalong siliang kalong not siliang kalong bias but ajuk ko kalong di ay nada mangi kibasa man po Khasi Hills hapo ka Khasi Hills council yang ilakhan ban ay sirnot SP certificate di Malaysia Jenta Hills pakim kham Malaya Garo Hills kham. In fact, we are the same people of the same state following the same system. Di lada kalong ta pamut kalong persya ya ka article 14 tungga constitution ko India. Di hangni ni ko on stress baka state baka sarkar hi kan thau kan wa bha halong gadi bunta mabalai hapo ho ke district council ipnoan ndri i arthur ke district council ba ipnai na ladana ko ya ki khul
Bagi cinta kepala pikan serenor hagani ga district council tam ga Malaysia majate hills and sim residence certificate dan sa ajuai dan pan SC certificate hun ki ai kita ka contradict tang ko ini district council don kini ki paiba lani perlok joi jole apply SD apo DC office Bonsin ni kisah haras, kisah delay ST joki. Namar mateng-teng ukasi chunrang usong yang biso. Lani usong yang mete. Kani ada lisim ST certificate ng DC office ki ong el kisah. Yap le katangja. Ti kumno bara ono. Pafin determine ni ST tang na bajai. Abo kuba bi ST khasi. Kami kali ke ST metai lani bizo. Apa baru kami kepake ni ST tebele. Ikun Indonesia ke ST kalau mau diajak apa? Nama bakat kum ketika ST Order 1950, ketika list ST Order 1950. Kini jatuh riu bobhen. Lalu tu dia kiru bagi di ST apa berjalan mengenai. Kini ibon ba, kani kalis ibon ba, apa kani kalis yung may ichak mo di masa di kasari di ibon, garu di hajong di mar, nanti kasi janji apa nak orang, kalau kuki, kini sublis jomor apa kini jat bendri, conglai, dunglai, di gante, di buite, di hagen, mitui thausu, ketika ST list, keberatan tu, ibarat kini jat bendri, apa kani ST list orang yang kat kini ST Order 1950. Tiada kini rumah bagi lesim ST atau DC office deny, dikang, OM, nama official yang gawe kita beri tangjan, regular tangjan. Itu ketika personal liberty, itu ketika personal choice, ketika artikel 21, tentu pun akan berbor. Tikatil, kini orang lesim percaya dia, sehingga apa khantam sebagai district council. Mana yang bersau boy berindia. Tikat pun ke ain row, ke klambil, ke bagai district council, kalapa. Siapa gubernur, nam tak asal. Hantu ke klambil, kila rai itu no. Ia kini jad berdiri boy dengan one section. Bagi itu no, ia ke sistem jogi nomor uno no boy mikir. Ununu boy, hantu beri karbiru dan ni. Lalu usau boy, dan uyo ayun tu jad berdiri, lalu usim dah apa kadis konsul dan itu. Tiga jadi kan hukum ni, entah. Lalu kan itu yang gini, jad berdiri. Lalu kamu berkodify, lalu kamu berlegislate, yang gini, yang kita jad berdiri usim dah apa, tebeli, berdiskriminate apa, yang gini. Besar akal yang dari lu kasih janji. Ibun ba mereka apa beri lu kasih janji? Kasih benar boy war lengam. Kita buat ini sistem aja. Tebelai pendiskriminasi ini. Amne kan kau mengalir, rekor kau ke India, berapa yang percaya bilang dikasih. Nak repot cendru. Bawa kundiu ex CEO jangka election commission, Pak James Lindor, dia buat apa? Nanti kami pun masuk segi ritual, kita dia kita di kontak dengan pos itu. Yang lain ada yang hamai presiden dia, yang sorga berdistrict council, bagi dia terjana yang ini, bagi baik yang ini kiri bagi dia. Te kau ini kecil itu nak saya ke jungi. Second district administration, dari DC office, apa ki isu, ya ka ST certificate. Bagi ni isu kan, nomor bagi buku screening committee apa DC office. Ban screen, ya ki special cases. Or ya ki case, जो कि applicant, iba apply ke ST certificate wajah ini, kila soal akan apply itu. Ringtang soal aja kita, nanti
Pakasi boyo ya wajan selebe kibu aga special committee aga screening committee. Tinggi itu ba ya ga sarkar lembaga DC office. Ba kamde suban screening kamde suban screen kamtam igini kasi mek pakasi ikut kasi iba operational track iba aja cukup. Nomor apa yang determine ya ga SD status jom nujum. Gim determine lapi sinda gim determine gim determine ne lapi de Kristen dan Kristen dan Muslim dan Hindu religi sebetik bagi dia belum di offshoot of either one of them should be SD. Ini semua begitu ni kalau legislation codification cara sorgal juga benar bikin pemberian bikin besarnya belum saksi yang belum bentar. Begitu ya ginong tahu anjing responsible. Begin kamu more reasonable. Begin kamu ke sensitivity ya issue. But kamu particularly ke common sense. Show begin like even kamu kita kapal tempat berperang, kapal berrumah, ia berjaya berkomunikasi. Dan soal in general, kemudian kita idea kami isim, kumka itu dustur kami dibentuk dan itu dustur ini ketat. Jadi yang ada pak hit pada, pada situ ini kalau mah, akhirnya kita pada itu ada pak pada tenrei ke long konta ba uwei ai mana ni pa udewan long ubreu osime kita saja kita lagi sombong lesi atau por ni lagi itu kena ni itu ba dia aja channel ni tenrei dolar ba dan dia nama perhat yang sudah ba semua kan ini kan cing ai ke cing impa yang kalau mereka ba ila perhat sana ila perhat cing ai ba nomor balik ba ladai ke for ba kan ini kan stur ai ke sana jadi ladai ikut no ba ladai kan IT ai bor no haka terpegang kan awal dia kata kau om ibu bon om ba kalau dalam sisi kelah suka semua Nggak, hati ni kecing bekal yang suka sepanjang tu, ni betul. Lagi iklan pun ada kurimai kita, langsung. Lagi iklan pun ada kurimai kita kamu, kelak pun pergi, cing bekal suka. Dari mana macam yang ni bah, ini kurimai kita dulu mikir ada di. Macam lagi, kenapa itu kurimai? Jika tahi, tak pun maham pai di, maklum pun koi siapa selalu bekal itu. Jadi, hal ini kadang kecing kentok kemudian pada Danish Council bagi Isaac Supami di subjek di kongkasi. Mereka ada ini juga di lokasi, pas di lokasi. Ngau pun dolar jadi dan nomor lima. Ni apa lokasi? Pion ba lokasi itu ai kata ai memiliki bagian tahu sponsor ai pun define ni dewe ni mendai su pasti mendai ni dewe itu deh kamu dah definition kemudian tu apa kalian cakap menang bagi dewe pasti dan bagi dewe pasti mendai kim define pada ni dewe ai berbuat kalau besar kita but don gano entah kebangi ni long apa hasil ni dia penting kenapa? Katakan jadi bertanya ini, bang English kasih ngindi apa? Tadi mendefine ini, dia kata belum menjadi orang ini. Tengah ada source hamru mengenai mereka berdua kasih, nomor ini pajungan ide kita dikasih. But undan mana dan kanu kebuaran balak menang ngambil kasih. Tang nak bentar berkenok penonton Kenya Wayne itu setuju kita usah.
Aku nampak hen dustur tu sama kemudian. Aku nampak hen dustur sama kemudian ini. Tamu nampak hen kita dustur ndai ndai. Tip kepada Indonesia tu negara cukup komentar ni, kepada Indonesia cukup komentar tu. Kata tinggal kita lihat. Dari ngan masuk dari ba, kan ni cukup komentar ni. Ngim sui hafsu ba cuy sim tik tak siap siap. Ini numpang santan bang cuy sim tik tak aja ba. Desi lah undang ke middle path. Ngam sim long ini badan kan, ini kan kan kata kamlong kamjanai. Desi. Dari ni long open ni kita. Dari itu undang kan no answer. Kalau itu nong biang bit apa yang jom ini hakiki. Ini menunjukkan sejarah. Jadi, lada email pas mai ngelong kasih. Kata kamu ikon ide belum kasih. Mula belum berumur pak. Ngapain yang example ke jom pak Stanley itu middle story no, secretary itu. Kemudian jom ketika membaca. Andre bukan apa aja. Pada kasih. Terasa itu punya direction. Menurut saya konstitusi. Nomor pada kasih. Buat kami kemeja. Ketika nama mereka. Kita kan kalau akor dia collection by object iba ajar kompai. Maka ini kasih apa? Kemeja mereka. Mereka. Jadi ubiyo boleh. Kan pengkesannya baru dia kasih, dia baru dia kasih tak boleh collection untuk konstitusi. Kemudian ni baruamba email jungai di kasih pajak di kasih tu, pinong kumlo ngam dia kasih tang lai je. Kini kesulung tik tang kata penting juga ini kasih iba nim so ya penjat buat kita ni an ni benda. Very much similar. Even kami pergi kita kan. Hato Snowden hak. Banyak testi sedikit ikon kibaran email ipa lagi kasih. Mas Snowden hak batai sedikit SP. Yang kon badan lupa aja. Masuk aja perlu kami kasih. Apa belajar. Dari UI judge me kasih video stereotypes. Ni kasih nola. Kiba email ide kasih, ipa ide kasih. Tahu ni aja si pa ni video stereotypes. So don hami no kasih pakai video stereotypes sedikit, boleh kasih sistem video stereotypes sedikit. Kung kita lah kalau tak siap kita. Angin orang baik stereotypes sedikit mo. Natrai kaunter ni kita ke penmit kita certificate certificate lima gaji aja. Ya aja sebenarnya rule certificate certificate dia punya betul ada soal ini. Certificate certificate la penmang dan sukar ba ban itu yang ini kasih bagi dia iripai bakam sakdien ban itu jadi dulu di India itu. Ni kamsakdian mungkin coba. Kamsakdian agak roy kepan, kamsakdian agak pulih putih, kamsakdian agak pun di bentar. Tiba ngin kam ploy banyak pur banyak bed lang buat kita kin nong India tu kam jam semat jenis. Bagi poi nang kita ke tuh bangir in belum di advance citizens yang di India. Jadi ini kemudian bisa dijemput pun di reserve seats, jemput pun di mungkin bagi scholarship ini lagi kenang bangi income employ tak lagi mare ini race lang menye dek lang kita kita India kita jam semacam ini. Kata kali ke basis kejauh kaji isu ini shape flexible. Henry Hanlo benar kan maklah di council dengan isu kembang. District Council kan stereotypes ke DI tangi aja kami.
Hani kamu long posisi. Sebetulnya sedikit ya itu tadi kita sebetulnya galak sih. Long di backward track. Bagi di banyak ya baik kenjot segi drive akan segi kuat kita akan bisa apa ni biasa ni. Dan aja sebenarnya mios seperti. Tahu tak betul tim. Oke, ada kita ini kita senang kemana? Tak lola sidang pelan. But now, article 16 tak lang article 16 tak lang